Морак авылында гомер кисерүсе ер йөзендәге иң кадерле кешебез. Хөйекле тормыш иптәшем, атайым, картайыбыз, картатайым Бикташев Урал Гаяз улы ушу көндәрдә үзенең 70 яшьлек гомер байрамын билдәләй. Кадерле кешебез Йенсура районы Кәлимулла авылында дөньяга килә. Мәктәпте тамамлагач Стәрлетамак калаһындагы мәдәни агарту техникумында укый. Қолына диплом алған яшь белгес 1984 елда юллама бойынса Күгәрсен районы мәдәният бүлегенә художество етәкчесе булып эшкә килә. Озак елдар мәдәниятты үстерүгә тоз өлеш индереп, тырышып эшләне. Бихисап мактау кагызлары, рәхмәт хаттары 1989 елда Башкортостандың атказанган мәдәният хезмәткәре исеменә лайык булды. Артабанғы тормыш юлы уның эшкуарлык менән бәйле. Бында ла бар күңелен биреп халыкка хезмәт итте. Үз эшен ейәндәренә тапшырып, бар нескәлектәрде уга төшендереп, кәрәк сакта ярдәм итеп, кәңәштәрен биреп яшәй ул. Хаклы ялда булуына карамастан, бер вакытта ла тик ултырмай, балык кармакларга ярата. Районда үткәрелгән мәдәни сараларда актив катнашып килә. Хәләл ефете, безнең Карсәебез Кәүсәрия Хәли кызы менән бына инде 47 ел тормыш юлынан бергә атлайдар. Бүгенге көндә улар безнең өчен зур терәк таяныс, безнең шатлыгыбыз, туган йортыбызның коты нуры. Кадерле без, гомер байрамың уңаеннан тәбрикләп, һиңә йөрәк түреннән сыккан иң изге теләктәребезне yetkерәбез. Күңелеңдән тыныслык, тәнеңдән сихәт, тормышыңдан именлек бер вакытта ла китмәһен. Балаларыңдың һәр шатлыгын, һәр көйөнесен үзенә хайдырган йөрәгең бер касанда борсылуларны белмәһен. Якындарыңдың изгелеген күреп, йортыбызның калканы булып, дөнья рәхәтлектәре кисереп, бәрәкәтле, мул тормышта яшә. Туган көндәр елда кабатлана, ләкин кабатланмай үткәне, бәхет, шатлык һәм тазалык менән килеп торһын һәр бер көткәне. Гомерде бит елдар билдәләмәй, яшәү дәрте булһын күңелдә. Без теләйбез сәламәтлек, бәхет, юлдаш булһын һиңә гомергә. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең, кызың, ейәндәрең, бүләң. Хөрмәтле Урал Гаяз улы, юбилейгыз менән безнең иҗади төркем дә һезне ихлас күңелдән тәбрик итә. Һәм якындарыгыз менән бәхетле, имен тормышта яшәүегезне теләй. Йыр бүләгебез күңелегезгә хуш килер дип ышанабыз. Юбилейгыз котлы булһын. Ömürler balkışı yaşlıkta disselerde Sigelerge salkın jiller korlar sibe disselerde Eli bit eligine immatur meligine Yaşı başlagan kız gibi şap bilip temenigine Ey gümür bir vakit bir tağını bir balkırga Yürekte kıyaş çıkıp tan bulup atarga Ey gümür bir vakit bir tağını bir balkırga Yürekte kıyaş çıkıp tan bulup atarga Ukşelerge basıp gelip balalar üselerde Yüreğim yaş yüreğim nice yaş verselerde Elbit eligine immatur meligine Yaşı başlagan bızı gibi şap bilip temenigine Ey gümür bir vakit bir tağını bir balkırga Yürekte kıyaş çıkıp tan bulup atarga Ey gümür bir vakit bir tağını bir
Yürekte kıyaş çıkıp Taң bulup atarga Küttür şok dünyasında jinlerini sızganıp Eğlenip qaraganda durmas üçün kızarıp Eli bit eligine, in matur melligine Yaşay başlagan biz gibi şak bilip temengine Ey gönül bir vakit bir Tağını bir balkırga Yürekte kıyaş çıkıp Taң bulup atarga Ey gönül bir vakit bir Tağını bir balkırga Yürekte kıyaş çıkıp Taң bulup atarga Yürekte kıyaş çıkıp Taң bulup atarga Yürekte kıyaş çıkıp Taң bulup atarga